रुंजुन लेवल लग पानी आरो बरो कोन हैं या आया ले एप्रिल लग पानी आया सुपर आरो ang kiss kuya enggak vitamin ini yang kiss paling enak angin kuya bal tamil mukhnya semua kaboise salah itu motivasi itu oh itu buat mana pasti gil poro pada first ter prothom ga bole medane na mane pasti gil poro second gil mane second gear medane bole ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ ಪoro মানে এখানে বলে তিনটা গেরা বলে আয়ো মা ব্যাক ডাউন না মানে রিভার্স মানে 1 নম্বর 2 নম্বর তার মানে গুটে কিটা লাগাব জানে বলে কি হরে আমি পুরা কম বস্তু হবে ইউ সো নমস্কার বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অইনটা হইল আৰু আপোনালোকে চাই আছে বেদান্ত ফানি বেচেৰি ৰুমজুন বেচেৰি একদম বেয়াও লাগে লাও দিলে আৰু এইও দিব কেনেকৈ তাৰমানে এনেকৈ টিকা আহিলে জিন্স পেণ্ট নাছে এইটো বয়সত 60 বছৰ বয়স সোমালে হা এই দিব চাওকচোন কোনোৰে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই লওক ল'ৰাটো আগতে তেনেকুৱা নাছিলে জানেনে এতিয়াহে একদম বিয়া পতাৰ পিছত মানে ইমানে সি মাইকীৰ কথা শুনিবলৈ ল'লে নহয় আৰু সেই কথা শুনি শুনি এতিয়া মোক সি দেখিব নোৱাৰা হ'ল কিয় নাজানো মোক ল'ৰাই দেখিব নোৱাৰা হ'ল মোক খাবলৈও নিদিয়ে আৰু কিবা কথা ক'লে চুলিত ধৰি উলিয়াই পঠিয়াই ৰাস্তাত খেদি খেদি লৈ মাৰিবলৈ ধৰে ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ এই বই জিন্স পেণ্ট পিন্ধাই হাতি বয়সত তই টিকা এনেকৈ বকু হিলাবি নাচি হিলাবি টিকা হিলাবি ল'ৰাইটো দেখিলেতো একদম লাজ কথা এষাৰ অ' পাৰিবিনে তোহঁতৰ মাৰহঁতে কেইটা মতাৰ লগত কৈ পেলাই তহঁতক জন্ম দিছে যদি এটা মতাৰ লগত শুই জন্ম দিলে হয় তহঁতৰ মুখত এনেকুৱা বেয়া বেয়া শব্দ নাহিল হয় হা আৰু বজৰুৱাকে য'তে ত'তে কলাতলে বাহতলে য'তে চান্স পাই ত'তে শুই কৰি তহঁতৰ নিচিনাবিলাকক জন্ম দিছে কাৰণে তহঁতৰ মাৰহঁতক সুধিবিচোন তহঁতক মাৰহঁতে কেইটা মতাৰ লগত শুই পেলাই জন্ম দিছিলে পাৰিবিনে তহঁতৰ সুধিব নোৱাৰ কাৰণ কিয় জাননে তহঁতে মাৰহঁতৰ লগত তহঁতৰ লিলি মাৰ তহঁতৰ নিজৰ মাকহঁতকে এৰি নিদিয়ে বেয়া বেয়া শব্দ হা 60 বছৰ বয়স হ'ল হে ইমান বেয়া বেয়া শব্দ হে আমুকৰ লগত জন্ম দিলে আমুকৰ লগত শুলে আমুকটো তোক কৈছো নহয় তই নৰকৰ স্থান পাবি যেতিয়া তোক জন্ম যায় নিব তোক কৈছো নহয় একদম মাংস কাটি মেলি তেলত ভাজিব তই আগৰ জন্মত কি কৈছিলি কি নাই খোৱা তোক তাৰমানে অল টোটেল দগাবলাত জুখিব তোক গম পাইছা না তই এইফালে পাপ এইফালে পুণ্য কোনফালে গৈছে পাপ ফেলে বেছি দবি যাব তোক ফেলে একদম তই তাৰমানে নৰকৰ স্থান পাবিয়ে মেইন কথাটো হ'ল তই জুবিন গায়ক যদি বেয়া কিমান বেয়াকৈ ক'লি তই হে জুবিন গাৰ্গ কোন জানো তই চিনি পাওঁ জুবিন গাৰ্গ কিমান মানুহে ভাল পায় তেওঁতো একদম পুৰা যুধিষ্ঠিৰ নিচিনা একদম স্বৰ্গৰ স্থান পাব জানো তই এজন স্বৰ্গৰ স্থান পাবলৈ কিমান আগতে দাপৰ যুগত এজনেহে পালে হা আৰু তই কলি যুগতে তই এজনী পাবি বহুত দূৰৰ কথা সেইকাৰণে কৈছোঁ তই নৰকৰ স্থান পাবি তোক মাংস কাটি অন্য পাপ তাৰমানে একদম পাপ ফেলে এনেকৈ জপি যাব আৰু তই 100% যাবি এয়া মোৰ হাও তোৰ মতা যদি এনেই তোক মতাই এৰি দিয়া নাই আৰু মই তাৰ ঠাইত হ'ব লাগিছিল তোৰ মতাৰ ঠাইত পাওঁ ভৰাই দিলোঁ এদিন পাল বনৰি ইমান 60 বছৰ হ'ল হয় নাম ল অলপ ভাল হ'ব সি চালা অসমীয়া সমাজত এইবিলাক আলোচনা কৰি থাকোঁতে যাব তহঁতক হা চালা ৰাজি সদিয়া এনেই গান লিখা নাই নহয় লাগিব লাগে কিহত লাগি আছোঁ আমি কিহত এই বনৰীজনীক আমি ৰোজ কৰি ভালকে বাহুৱাম গৰুৱে গৈ টোকাৰি পোৱা নিচিনা লাগিছে পোৱালি কেনেকুৱা হ'ব
কোন ৰঞ্জন নেকি মজা হ'ব পোৱাইটো চাই দিলে ভাল লাগিব তাৰ হেডলাইট দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ আছে ভাল হ'ব। দিলে বহুত মজা আহিলে পোৱালে ভাল হ'ব কৈছে পোৱা এটা খাই দিছো আপোনালোক नो 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 आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा அது ருந்துன் தெரியுமா அது ருந்துன்ல பையா வெளில எடுத்துட்டாங்க அசிமா அசிமா தீத்துறா அது பசங்க அது சோசியல் மீடியால பசங்கல அசிமா அசிமா தீத்துறா சரியா நீ கல்யாணம் பண்ணுமா இல்ல நான் பண்ணிக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணியா பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்படியா சரி அதே கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன வரும் கிருஷ்ணமூர்த்தி வேணும் கிருஷ்ணமூர்த்தி வேணா கிருஷ்ணமூர்த்தி வேணும் ஏன் நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியா ஓகே அது பிரச்சனை பண்ணி தரேன் அப்புறமா அது பாத்துக்கலாம் உங்களுக்கு Wah, itu buat don't leave kosong. Runjunok jadi nepai. I boleh iku mau silem boleh tak? नो 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 Kan pemon itu boleh ya. Mana runjunok tu udah bahal belas. Rambol lepan lah. பண்ணிக்கிறேன் Saya boleh sugar. नो 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 Lunjun level lepan ni? ரொம்ப ரொம்ப Hah? Ya, ayah lah எப்படி lepan ni? ஆயா சூப்பரா இருக்கும் Kiss pura. Angge kiss pura. Inge vitamin இல்ல inge kiss பண்ணுங்க. Angge kudiya. Bal tamil muke semua kabo ise. Salah. Inge pare. He? Angge kiss ponu la inge இது kiss பண்ண நீ? நான் ஆண்டி நினைச்சுக்கிறேன் இங்க விட்டமின் கிடையாது நானா பி சி டி கிடையாது நானா அங்க ஆயா ஏ விட்டமின் ரொம்ப பொடி இஷ்டம் வரும் அத கிஸ் பண்ணுங்க புரியுதா சொல்றது புரியுதா আয়া খালে ৰুঞ্জুনক খালে এ ভিটামিন হ'ব মোক খালে ডি সি একোৱে নহ'ব তাৰমানে মই কৈছো পাইছে এতিয়া paisa buji எனக்கு விட்டமின் கிடையாது சி இ டி எதுவுமே கிடையாது சரியா அது ஆயா ஏ விட்டமின் புரியுதா কইলেন பண்ணமா பண்ண மாட்டா சொல்லுங்க বিয়াখন পাতিব বুলে ইউ পাতিব বুলে মানে ইটু বিয়া পাতিম কৈছে মানে ரெண்டு பேர் எப்படி কইলেন பண்ணுங்க வண்டினா ஒரே தை போல இஸ்தரிங் உட்கார்ந்து ரெண்டு பேர் எப்படி நான் பக்காவா ஓட்டுற வண்டி ஒண்ணே பிரச்சனை இல்ல புரிக்கிறாரு ரெண்டுமே உட்கார்ந்துட்டு நான் எப்படி ஆக்சிடென்ட் வரல அதெல்லாம் ஆகாது அதெல்லாம் அந்த டிரைவர் இறக்கி விட்டுறேன் আইয়ো মানে এখন গাড়ীখন কেনেকে তাৰমানে ড্ৰাইভাৰ দুটাই চলাব মই হেতুকে বুজাই কৈছো এখন গাড়ী কেনেকে তাৰমানে দুটাই চলাব এক্সিডেন্ট হ'ব ন ৰঞ্জুনে নহলে বা এক্সিডেন্ট হ'লে আপোনাৰ এভৰি অৰ নাল ইউজ কৰে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ খাব পাব মনে নকৰে খোৱাব আহিলে আমাৰ এখেতে তেনেই তাকৰ তাকৰকে কেইটামান খাই ক'তনো জোৰ পাব কওকচোন আপুনি সেইকাৰণে আহিলো আৰু এই বৰুৱা এনেকে হ'লে কেনেকে হ'ব তুমি খোৱা বোৱাটো অলপ ঠিককে ৰাখিবা আকৌ আৰু বৰুৱানী এখেতক আপুনি অলপ গাখীৰ চাখীৰ খুৱাবচোন মইতো সদায় দিওঁ গাখীৰকণ খাবলৈ এখেতেহে নাখায় টিপি থাকে বৰুৱানী মই গাখীৰ মানে গৰু গাখীৰৰ কথা কৈছিলো बात तो सही है சரி நீ எப்படி வண்டி எப்படி நீ முதல்ல யூஸ் பண்ணுமா அது நான் முதல்ல யூஸ் பண்றேன் முதல்ல அப்புறம் யூஸ் பண்ண நீ விக்கி போற நான் இவருக்கு குத்துறேன் யாருக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி குத்துறேன் அப்பா মানে ইটো বুৱাক দি দিব বোলে গাড়ীখন তাৰমানে পুৰণা হৈ গ'লে বিকিলে আৰু পুৰণা হ'ল বোলে কেইদিনমান ইউজ কৰিব মানে গাড়ীখন বিক্ৰী হ'ব বোলে বা তইও তাৰমানে বুঢ়া কম নহয় দেই বাল তামিল বুঢ়া মানে ই কৈছে একদম তাৰমানে প্ৰথমতে মইহে ল'ম বোলে মইহে ষ্টিং চলাম বোলে বোলো அப்படியா இல்ல அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அதான் ஒண்ணு பிரச்சனை வரும் நான் பாத்துக்கிறேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி தீர்த்து போறா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படியா கிருஷ்ணமூர்த்தி வயசாகி போச்சு ও ইটো বুৱাட মানে பசிக்கு போட மாட்டாரு ফার্স্ট প্রথম গাঁও নেজানে তাৰমানে ஃபர்ஸ்ட் கீர் போட முடியாது செகண்ட் கீர் போட সেকেন্ড முடியாது গিয়ার মানে সেকেন্ড গিয়ার নেজানে বোলে நம்ம எல்லா கீரும் போடுவோம் মানে ই একেবাৰে বোলে পুৰা গোটেইকেইটা গাড়ী বোলে গোটেইকেইটা বেক ডাউন মানে ৰিভাৰ্ছ মানে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ তাৰমানে গোটেইকেইটা লগাব জানে বোলে বোলো বাল তামিল পুৰা কম বস্তু নহয় দেই ইউ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया சரி நீ কইলেন কান্দিব বনালা கண்டிப்பா பண்ணிக்கிறேன் যদি ৰুঞ্জুনে যদি ভিডিঅ' চাই আছে
তেনেহ'লে ভালেকেইটা কাষ্টমাৰ আছে গাড়ীখনত দেই এই কাষ্টমাৰ কান্দিবা அப்புறமா பிரச்சனை பண்ணி தரேன்னா அதெல்லாம் பிரச்சனை நான் பாத்துக்கிறேன் பாத்துறா சரி মানে পাছত চাই ল'ম কৈছে বুঢ়াটোকো দেই আৰু চাই ল'ম বুলি কৈছে তাকে কি হয় কৈ এতিয়া বুঢ়াকে ইটো বুঢ়া আহিলে কি হয় তাকে পাছত জনাম আৰু ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পুৰা শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু এই বুঢ়ীজনী যাতে গম পায় যাতে ইমান কাষ্টমাৰ আছে তেখেতৰ যাতে চিন্তা কৰিব নালাগে ল'ৰাই যদি চিন্তা নো টেনশ্যন কাষ্টমাৰ বহুত আছে এজন কাষ্টমাৰ দুজন কাষ্টমাৰ বহুত আছে হাজাৰ হিচাপত আছে টেনশ্যন কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু আন এটা ভিডিঅ'য়ে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰু আজি